Rowere adek dhi nyime kod thieth e kar thieth ma Coast General Mombasa bang' kano chwari kod magina e romo mano bag gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir pap ma bomo e kar chung bura ma Changamwe Mombasa. Wachore ni rowere go nochiel gi magina gi jorit mag gavana Mombasa bang' kane gimonjo kendo kelo tulo e romono mane en mar siro riwruoge mopogore opogore chenro mar timo dongruok kod ohala. Joja oko ni kod ler kowuok Mombasa. Magi gin moko kuom rowere mane ochwade gi magina e romo mane obagi gi gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir e alap mabomu e Changamwe Mombasa. Kaluwore gi joneno, rowere adek go ne ochwade gi magina gi jorit gavana ma Mombasa e seche mane gitemo chopo ir gavana mondo mi gilos kode. Vijana kwa kuongea na mheshimiwa gavana, walipokuwa wanamfikia wale mabodyguard kwa wanawasukuma na walikuwa wametulia vizuri. Hata kuna mwenzangu hapa huyu ilikuwa kabisa yuko mbele. Alipokuwa yuko mbele akawa atakuongea na yule bodyguard akawa msukuma akatoa bunduki. Mimi ndo nimeona nikamzuia nikamwambia achana naye. Ilikuwa impate huyo kifondo nikaanguka naye nikamrusha kando. Yule bodyguard kwa ile hasira akapiga chini hivi akalengesha kwenye miguu. Nini bodyguard atumie risasi? Kwani kulikuwa na risasi ambayo anafanya self defense ama ndio siwezi elewa. Kwa nini kwenye crowd ya wananchi wengi unatumia risasi kwa nini? It is clear that the political intolerance level ndani ya Mombasa County imefika hadhi ambapo ni mbaya. Now we are calling upon the Inspector General of Police to keep a close watch on what is trending, what is happening in Mombasa. Gikoni tulone omuoch bang' rowere ochako goyo koko, gino manochwanyo jorit go manochwado tiende gi kod magina, kuma rawera achiel ne ochwad magina adek e tiende, achiel ne ochwadi e lwete kama achiel to ne ochwadi e goke. They chanted one-term governor, and as the governor wanted to address them, they became violent, and that is where the fracas started. Mekana Governor Joe for 10 years. Governor pia alikuwa akija anatukanwa na mwishowe anashika naenda zake na hakuna mtu anapigwa na hakuna mtu ana risasi and nothing happens and life goes on. Kwa nini paka atumie live bullets? Kwa nini? Mimi nilikuwa na makosa gani? Kutetea mwenzangu uhai wake ndio mtu anilengeshe bunduki. What's that? Komanda Marubila Mombasa nayo yango moji makamano kendo koni gidhi nyime kod timo nonro ka koma chielo bende ochiwo siem ne obila makidek tiyo marach kod gige lweny mochiw negi. Most of them are police officers. They should follow the law and ensure that they do the right thing. During the fracas, 3 people were shot, and we have established that 3 motor vehicles were also damaged, and few people were injured during the same. Gavana wangu mali huko. Why are your people wanatumia nguvu kwa siasa yako? Kesho kiambia one term unaona kuwa hatukupendi, lakini your people are really wanatukosea sana. Rowere go ne ochwale kar thieth ma Coast General Mombasa kuma sani gidhi nyime kod yudo thieth. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ekoromo gi tok report ma ji adek mochiel gi magina gwenge mag